kat life. Tigin pankom. Kulo. Tignistan niya talikan kewa. Lumalap. Kal, wetlas ko siya kepelchinge. Kowos liye pange nga lipan Finan San Antonio. Na tigin treskal main speaker na hoye ko. Ken Washington. Kadali sui malap kaksakin kat in we kowos kaksakin kat kepelchinge. Na wena pel na kewa. Metigi atakan na ke on proe. Samraming ikesla announcement na manas wikut kepelchinge. In like sharia talaga slowoso. Kulo malap ketimpel na katfash namit. Well, nasum tak sherry. Babang arang Kulo tigin. Kun life sila sniba. Babang bash namit. Aliyak. And doubt na sharing in bash namit. Kulo. We're live now. Wanting God. Well, wanang akalamya. Like sharia talaga slowoso. Egatin pel na katsom. Sumusyong ni kesla. Toko yang wena kada akalamya kada sumni Ken Washington tigin nandaga. Alkot lagi si pro ni kesla. Alright. Kepelching na manas share kepelching. So we got young live flasher. Manas katakat. Unat pamaliban fakan. Click like and share. Ya kalamila kumuchak wikatoye. Kulo tigin. Share. Well, wala katli machi patakalitiye. Pasange. Chem si finan taxis. Ego wo pa tigin. Tigin magil pankom. Sikata Kulo ke. Chem silasngan oasr. Well, akyok mana matigin treskala akkalami piang siya. Na manas fakla siya kuman ligay siya kamenan. All right. Well, tigin fin makat fast na med. Well, alam mo. Well, metlas ko siya. Paing kom siya uloman kat place yun. Nas wigat kya unso kong nakataga na kaya. Tiguno nakataga na kaya prain kaya slash tigin treskal. Paing met na kaya walas ko siya. Kulo man la. Kaya kulo man lap, wanang akalam niya piyang siya.
Kada sumnel tikin treskal lantaga kolgat ke proin kestla nagat fafashnamit. Tikin treskal kuloman lap ke arslom arulom kada usut pelanasum. Kasreacng God, man we come in aglen with queers mauchak nga nam lalipan. Kulo ke kowos la ro ikan kesla bagani la so. Alena yok makadin na nakkalami session la so paneng. Lalakatin kain Foxifiki Belzinge insya ke Kasreacng God ki proy fagat fast namet. Ngay vinne proy kowos mauchak tarian tikin nakil kay wapain kom. Ay pe damdal Malaysia dossier. Kowos pagat de comment lang ay we pe kowos ma just watching. Kasreacng God kowos. Alena yok shipen ashlowosan gadin ganda kayani. Si feel pe lutut kin gastan gadin kasreacng ke in full 1 week. Awen naklas ki gastan God. Ito ni proy ki Belzinge. God dapat marsing kasao. At Kasreacng gom. Kila malalom ke mo singe. Kom zo daw sisi chance na siya. At mo chun silan sa siya. Sipelo mo ke fun. Panang mga sikyak. At sipelo mo sikyak kila malawawalom. Kilang si pakapin mo. At Kasreacng gom mo God dapat marsing kasao. Ke Lungse yok kung spamawan Kulo si fun na do. Diba misi kasmeta. O iya singe. Kumoye petafila. Sa pala pemutsap. Ingan fake ki gospel singe. Paing mo singe na finances ko siya. Kel Mr. Snow. Katakilin la. Kukunurek malalos. Inyukuya siya malalfong isinge. Enjes finan ko siya. Kapag aksyon sukiya. E papat na fay katlagat kain. Uspan of lok na yan katash ko mising. Maing akalimik ko sa curriculum. Padin kain. Yakshin Wanang gigat na ka singe. In siwi daluto kika singe Lungse. In Lungse matwiyas. Kat Kulo malap na siyungke. Namulin malalfong ilas fale in pacl. Akat na faya laligikom. Elpas. Wanang kat walom la. In sunotlan makuluklas. Yagat tam na simukat. Irum mo fun. Kung kain kasreacng Esam mo na siya. Kipay singe at buhay tokle. In pray ke siya ulas na kewa. Mapatatyan. Nagipang paletlo. Imit siya okle na las mafast gikat. At pray pacl damla Jackson. Kipay singe. Kimtan kiala fast la kailbe. At pray pacl talik natin matfabi na shula. Military. At fak Kulo malap na siyong kat pabra. La mer ko na euros kung siya nakkalami lang sila musish. At pray pekelos na kewa mam taben beli na siya yokshal laki Belzinge. At nisesyon na kuminak siya rosh todo na euros. Kaya siya matwiyas ma palamanaslan mano. Masyuk ki medical insurance. Masyuk ki ono. Lalo sinatala kung bigyan ka sa lom sa pamalibutan lom na lom noinge kayo igan ka sa metlas. Egat pray pekelos mam taben na kanala in prison ke Belzinge. Kafinde kat mo ita siya 4-4 nakangat law lipusay maguluklan Belzinge. At nasyesyung kat pabanak manas fukulyang man mainge kayo. Si Sifac magandi kat kiko sa curriculum. Kikusush masikyak in prison. Paul Silas saying in Kapula. Tal. Pos na pos makat kain pray na kalimilapan ko. Usga ko. Fin ni kimasla kasi ven mapalakit. Panang pray na siyum. Pray ki matwiyas. Siya wikat pengkalan sa psinge. Kuminak mo na. Siya tuwi. In Kasreacng. Kaya mga nadalo min kun ka taman na kiwadak fashi. In mata ko, ikalan yan nadalom, talmet natlom. Kainem, kaya ko lan fash na met, ya katalal fung ilaw na wika.
In the name of Jesus Christ, when Kulo si Vangon to the fuck Kulo. Amen. Pamliban glamalap, pero nga vloggen na yung room. Yung ganak pa sila announcement kami, si Lumarsan. Glamalap, kasimba. Tigin treskal kum kulo malap ke proini kesla. Kulo malap ke moniak arulo min pel na kewa ke in fact kaslan God. Na wana kowos long ya matlas ko sai. Ngon God in wikut. Awen na klash ke lang si kawulal ma akalamek fin shakshin ke wen natal Jesus Christ matlang lash. Pange masimayin na katin mata ke in pel na kewa ke mo lash wen na kowos long ya mit mata lash nge. Usipe na gospel si mata sonolos. Yes, yung wikit nga lusom la. Ke malim nge. Len it kos mo siya nge. Nain ko siya len sisaklo. Len alikos. Len niya nge na finan ko siya. Akalim mi. Evingat liya na. Elen na singal luna ke singal turu lala. Akal me dalashin fulwen. Mea. Honolulu na FSM area. Paing wo si ma proy kanya kingin na ma uskat me peke eka singe. Inakes makanya kat ke Lungse Lun God. Eldakan mole la. Elenganin mole la. Pel na kayo pang katsilash nga. Agat Kulo kaksakin ke kasin proya nga ispel no inala. Tamlil shirle, lamin shirle wala tikin mekil. In fact, kapain metlash ke pelching. Kaksakin God ke wala na makat palakin galing ni kasata ko. Tingin na ako lang taga pe long speakers lash nga. May tiging akilin mo ito. Ngaki na share na pa'y maanin siya ke pelching ke mat kalain sap silash nga. Kos lang kasin proy lan. Masing ka pa nain wangin shil ke yalusom la. Okay, simin lang ka lang. Pakutin yok lan God. Elikas la pa nangan diye ke kalain sap wala. Arulan may ito na ke masing nga Tekan taga futotol la. Tiena ko. Apang ispen gospel si masom nakusay. 1852. Yes, yung waging nga lusom la. Pang malim. Malim siya pang agat. We pe metlash Stefan siya ke pelchingin. Kaksakin gat peke si kosok magat palakin. Kat alaw liye na pa ila. Mas mayok si pe meta pang. Nangaliye or malaltigin tres kal ke yalusom la. Fata nam siya ke ekle si ma. Sipa flokin yak yang kayal na ke molin manulang la. Avat na siya tigin gumpa. Aliye mo pang physically ill, spiritually ill. Kaya may cleanse up mga lantaliye. Wana katlanikas di pan diye o yelan. May cleanse up siya nga. Uke ma may cleanse up siya nga from guna. May pangispen gospel. Kataka long karangin long siya siye. Kaya long siya makatil siya nga nakat. Ikas lang yung siya katin purong uma katil ara kaya may talalfong lash. Papen na 1852 may kalyak long alu sirik finaka nga. Snow may cleanse up uyal ngam tafel. Ara alu locals nga yayak long pasasing. Wala na lang kat. Makate fung yang nagaliyan na pa lang si kawul siya nga na. Mana shafta siya pagkatash nga. Your role misle. Your role wangin out of order. El precise in mana kayo wa. El usye masimayin na katinash ka impel na kayo pa. Misle siya nga. Kadito lakata somna ya matlalfung. Kadito na pa lakata somna ya. With that perspective, kat link na kaya masyashin ka siya. Impel na kayo. Kat elo siya mana kayo na yung ka siya. Pang gospel siya nga. Kat tila malan fel. Ito ka na kaya kifos siya maka nga akalami. Ito impel nga. Tang akin na ispel. Inlong pa na, bui pa na, pro sila tikin treskal. Metiki pa na matawag program mo. Kaya siya tamalay lash. Checks and needen. Dan kaya lawangin lang. Misha misha nga. Klik na dala graduate fin San Antonio. Ilkof na noral na. May ngan sila. Tik sinadal nga graduate. May aso siya na siya wo. Kaya
Neshinga wang nam shinga peo, elas San Francisco mishinga, tiksinata nga siya na San Antonio. Tamang taga ikas pangandi long percent pro lal tik interest kal piang anakel. Well tamlil chiwiyash nga checks and needen. El boy well metiga taga life wikut ke pelching. Kishin pro si mga isla yun kat wang misya. Nano singa sumutulle tasakta efin katalal fungi la chisas el taga misya molyak ke magluklar. Nano singa som wana siete sunung sapta ko fosingal tolun ke singal ko sikmelan lem in paganya misya ka mol utyak glorified body sonol mol mapatpat na petri na pa nin tangiel checks and needen el mafinan rook talda ka ono San Francisco Victoria misenge asam from na shell tik interest kal usela proyek el piang siya in akalim na siya gospel siya pagatash kang yun God wangin misya yun God wangin misya naro kushin pro sila tik interest kala takana kay cash na yan pro sila nga usye na pa ang flock na nagka yalo somla ko gospel siya pangaling ke tamlil siya tamlil harun kalansa para si pa flock yang kolal kasi nga atigin kung tekailan taga na siyum si Vena kung taga na si metlas ko siya faka makatil ikas na siyuman wala na lalma taga katkalan ke run kat wangin ni siya mawud mo kayo sam-sami ni kesla in pain metlas ko siya ke pelching nakayagat kadin focus na ke tagalan lay mo focus siya nga makayan na pa kaslan kat para kat focus te kafufulan fella te fashion te oye siya kas mol lan kat makayan Apostle Paul is much lang kayan layata ke New Testament nakalam niya siya korin luo fosya na ke luo el tuklutlut siya pa siya kamaliel el matala ke lutlut ito masap tasakta siya korin sapta luo fosya na ke luo siya po kas mga isla ke kasing niya sa pang el tina it did not want to know anything but Jesus crucified pang much mau siya mol siya so crucifixion death burial resurrection sunan ko siya ke August 21, 1852 tamay quarters Israel sa palik na sin matlal fungi matkalan sa finan church lilo ke malam lu masom na ngari email siya akalim nila elosin fashionly clear gospel siya fashionly fakya ke church issues le finan Jerusalem takan na Europe na America na Esam na church matlal fungi we finan lilo elos searchy masing ke malam lu takan na musenge in akyokye kakshak lash engan lash ke gospel shun we siya finan lilo church elos practice on back in kololos na ke lenongol siya sing asam na mesin si pastor finan nila kaya ilakalim nila may nga focus masing nga pa focus point la kum ke malam nga lan mat tefan chak mat siya clash tefan chak yokligi na on top of it spiritual birth cause spiritual freedom si magataga ke kaslan kat ke shiben or malan Jesus fin chakshin bagatash kem sing kaksakin we kom min we mat klan saplom fin ke kashin ko lobos in alep shui kaksakin kat ke wala na lal mai taga pe na ke shia son sapta tolu fosin na ke singaw with that being said namnas we are ready masingan talik na din God pangaki fos na ke Sarnri lilapan lang silang papa na shish exclamation mark siya bang liye laban lang silang papa na shish lang sila larulan na yok panang el pangon ka talik natal masi inge manapay kishpay inge fela tiye God mayan fela tiye pay God kishpay inge fela tiye God mayan fela tiye pay God kada shurum musenge tekishpen etalak tikin treskan te kishpen kolash kat etana pa masing tarda wogodin si bakes makinigad wangen wolash kada shinjenge kishpen wolan alan God ke wen natal Jesus Christ ushe kolash
ke ngon lan gadin kowos na kewa long gas mol ke pelching na kes makin yekat ke flokching. Maching pa yok shubemit. With that being said, namnas nga si she slide siya in si back kay god la meshi ka tash ke mishing na ke si fella lap ke week nge namnas wia tikin treskal pangan kota si ka tash ke nge finchak in lem god lesi na singel siya pa me fakolo ya ke tustia mishing tikin na taka akataya si fella lap ke weekend ba Lungse Lun God na ke Sarnri passage siya na maganya pangai si fe na kaya talik siya na tin God. Talik siya na tin God. Maritan siya son tolu siya na kisingaw. Nakita siya pangaret latari tangan wi kumpen na si bakalim yet kita siya long. Liya lapan lang silang papan na siya. Lang sila larulan na yok. Panang ilbangon God talik natol. Masya nga manapay. Kaya siya nga fela tiya tayo God. Mayan fela tiya pa ito God. Lasi na yung tolu makadusot ketustia ko nus. We be homework lom riti passage ngan bange inak es makinyagat pe fact shiben dagalan wen na din God aklu akte yok shibe yen niceness purity lan Christ nak shafian usi siya med ain wikom liang karangan siya sin siya at the line makuluk tigin aktolu singan tigin el bangon ya ke chulay katram ke chulay lain lu la kalim man ikek na shik ke ma katil sang na shela nga falke kine chimail katil siyang na shela ang alel diang na pay temple sing atida ana is mana ke insang akuluk ke na el bangon yang fat na shikakaya pangan kadin na kan 20 be responsible to each other partner na kaya katinta kanya line kikiap lalchetan elakay el fakya matan malam tarya narang adle shukngan panglolin pel na kaya tigin nga check-in may assume na kaya ke lanching kat fakang kun sogak partner lom katin na siya sin siya matlas ko siya katin na napay kadin tula line sa talan chetan in pel na kaya pang-espècie mga gospel singa taga na si Kumo. Kadi nesmak, akay siya yok tiki na gaywa. Masap si mga kasam-sam kong lang siya. E fin ka tara masing kadi ale, syukin akay siya. Kadi hindi tafong la. Tiki mapailan ka. With that being said, kada sumral tigin na taka, we are no phone na mga malga na nag-announcement na ke sam-sam ni kesla pain metlasha. Nakade folokle som narol nage introduction nage malututo. Nage belchinge namnas wikut matlas ko siya ke belchinge da somnal tigin ke from lal tigin Kulo malap. Kasreacng God namlilipan ke wala na lang God katkain civil be matayan na ke kastal ke belchinge kasreacng man pain met wiashma taga beligia comments la daringen namlilipan kung kain display na king asam from akas na met kat sa sakin yok shipin da kalawasan kadin kan gate sila kowos ace may nunak senge ke intro asya ko ye afin may sa siruos akalim ye ke abbreviation kainin state ka so asya makosas kyan man well tam na liban in kain aklin kowos in kain we kowos kasreacng God in kain akalim ye magat faksa fikya lalfingikin la lang sila la ragat chivit batagani ke kasingi ko scripture lagi akataya lal ke damla jiwias ke damla Jackson ni den porskala tagana finan San Francisco shukya shake uno asin significant other sila ngin dan kielo ein belsinga da luota liknata nge Ashe San Antonio kaftoto na roda lipan ki graduation ki solsi. At finnan kan gibabasi alam na yok force nga laki kan belangi. Abay na God wedokle wala pray kin mga inita wala mana kewa makatago nan kayak kaya ko mataka yorol mea kalangan madal ay kesla
la me fallen kan faske, e me fall ka din kan tusiskel ke, in kan safan chali dia ke, kadita mo kan o yesing ati fisesh. Kat mo ita masam-sam ngay. Tasak ta urine God. Kadita la, is a provider. Il na na ako lamang itari. Kikat nan ka kaya o yesi masikyak ngayon. Panapialin la siya. Pakat nikin. Napayata ka pagi rubric si mata ka introduction na ngayon. Masam-sam kunyak ngayon. Kat mat kalens up. Katepe ito. Mapos pela. Pialin siya na po ay malisikle. Mga rubric si mata. Ano na kaya a statement that would provide clarity in the conversation. Nara, kingawala tamalipan ngayon. Siya makat kalim ketari makastan God. Kasyakat kaya ngayok. O siya ta kaya akal may testimony laki. Masi kaya sige yelo sumla. Pangapalan pelse. Nara nga siya nga fakek. Mayen. Katfin. Akyang na ve. El siya kuluplan na lalan na faring ring. Ilan na may simamta. Study ke. Kasi move flash nga dark room nga. Di la pe weakness la siya ta. Pero siya ta ka nagki. Kaslan gata. Kadita la elrar. El siyangin. Nara ngayon kingan wito ka ki. Pero siya nga ka wifa ka ki kaslan gat. Kaya nga ko na yaklabangi. Siya driven purpose. Makatabaligya within fel. Siya nga ka nakfast siya. Akalam ekkeki. Mga tinakalam gamit. Siya pa, mga siya ki pelsi mga matel patala in the works. Mandikiya T-line sa kong kaya nagi dialysis. Mabaktasin los mo. Baktasin mo. Kumet na. Pangan siya o iya mga alala fungikuna. Mga bakla, even siya kaya koing yan, na 4-4. Na 4-4 wiliti, fakakikastan gat. Pakandan siya, katsupoy alusi en mars church way. So poi ben siya ula siya tarakta. Tapos siya rin ng facility pa evangelize. Fakak pa yung using na sinipuyas pa siya. Nakloga malap kita kaluwasan. Paluti siya nga taka na siya kat pacl na kaya. Alam na yakin. Nakatin siya ako lang katin takausin na si was. Bring it to the lower shelf. Kat kewa kan angay tayo ni na kaya. Lila na kat kanchipi base na kaya inakay kat kimaula siya. Mayan kikastan kat. At ang malipan, walang tamil, surely tamil makil. Kat siyam kan siya, masyaf, masikya kimit, kikarda na video na tanaya palsi, may mungusi. Kat ayaw ko na klas siya, tukun na lem, when Kulo Sifan na din kaadel, baptized in Jordan na, may mungubi pa siya, masyaf, may dagi. Kala bread, yun ka nag-bread. Napayan na nga oro, ke oye makat ko na ke temple siya ngayon. Katinin na ito may katsang divili. Katindi la, mungufa kaya mate fall na siya. Katsang divili Mut kaya kin makate sang mamasa fall ngayon, nakataproyan singkat lang kain, kaya kat kaya. Katproyetary na siya, elikesta na siya, na discipline siya ngayon nakalinrip magin. Na masing ako nakidiscipline siya ngayon pa, kayok kain kang makikang, kaya mga yaya mas ngayon. Kayok si bangan. Ta kayok si mata ko kay mas, mga siya na masaya kaya ngayon, ma-fall na siya nga, pero elupeliki na. Yung ba niki obesity, yung ba niki kaya no iya mata ko, masaya mano siya ngayon. Asiya mga sanging karangan niya, tamalipan, ma-flock na rumah pa. Fin manas na nakla siya, katakin nagimasla siya. Sumutayin buhay, naksano mo tayo nangyay. Kasi pa ako matuong. Don't play that game. Tuyak, Ocean full moon. Som na yung God. Dan ikesta na siyum na may kuminin na. Nalikiya na po fen maldak, likiya. Betlal. Aray nga na, mabasil taong lipan. Mag-checki kum na may mkangan, kung bangon niya checki alam may ngayis ng minuto. Bayan, kung may liya difference, then siya pa singa luwa para kaurek magingi. Kaya nga, admitted
Ben ke siak lang ikaw lusia ke elde na ko mi siang lang ko ikaw lusia ke. That's positive speaking right there. A top ko mo len singaw, di kun len singaw. Len ak singaw le. I get la. Na siak siktigin mo taf kala be ke len ak singaw. Tanga ali ma si mar kala mi ke si Daniel sa pas kan luong along si mega daliti mo kayo nakatemol ko. Pangakala mi na sila. Pangan si sign mo daga na sige. Nara makaksakin ka at yokliki asmat yun yang Kulo la kung testimony kan me masluman. Kumliki nga kayle anangan mo ikin nga dapo. Na pangan sila lalosan, ta sila lalaga pangarang na pange o yesi mga rasan kasya. Kaksakin ka at yakuswi ka dan at first na met ke maluto ang flock na rol ng lipan hanggang transition hanggang running with fact ma falling hanggang nakalimik lalako ki introduction context na iplumas ke maluto diya ang lipan pelang ang flock na room Kulo tikin. Matlas ko try. Siete ko Daniel sapta si fosngal luo. El fat na shell. Sige ko kelen chingaul. Au she na fukunsha kadin kang. Kof kadin num. Kat kalim ke stories ko tikin tres kalilak kalim na ke context lan sapta si ke Daniel. Udah ka mait nga naroon to ko siya na elos mait ngat la. O lalo sa lanmat wisdom we intro lalos ko. Ngat yellow sa may cash ko siya nga sugo. Katil sang na sin mit force ako siya etek yok shashline riti sham mata lanmat mit. Siya maingé el sang penashil tenelin kain akalim me kalmen arma emem. Ikekla na siya los kasi benelos sanga kang monan toko siya. Masinga ako menan force nga kin ka-apply na si ko memo nan toko siya mising. Masinga yok siya. Tenel masom taling siya sin met calling nga namna siya lang siya ulgating kang man sa ngakin siya uye ka temple lan God. Kadat kang munguin nan toko siya in pelche. Pad Nebuchadnezzar. Na Bible ala kalam ya siya karangan fella siya na. El siya kulukla na. May mungo siya sang karangan may ka fin fella siya na is what I'm been learning slowly from may kalan sa paru siya wiyash nga tikin treskal. Now, el ko elta ka nga tikin may kak na siya fat na siya may kusay ta. If ingo mas kem manaslom kem munom ka champramang may masing champram na siya checks and need and Paing dan kia lail mtake elia mga taka shunya wipe tamle luwe tamtal je wiyak masom petari mali na pwede na evin ka takla mas wana tikin tres kalalaklam siya tu yak line el chakuluklan na finne ko mas ke o yesingan mas mga estasyon tikin tres kalal uniform yang pen account yang pen line sa walal tamle cheerle arope proilal kel matain hospital kelen singa ulsing na condition lo mafaka evin kum taga ke kayan monya kin nanaklo wana tikin tres kalilak kalamya masinga ushot penasyu asam from na shish elsia mtake monin manasla inakayekot masima situation so maskingan katil kan makin kom in fact gospel sing pangkaten na ngena akayeshin si la manaslo mantelia ko makatlaw shoot na human pa Ali fukle ke tamlal chiwiyak ngay ranga kaya no fon met maslash ko ke pelching na ingena ngali oyel altigine nga kankin na ke being responsible na ke temple ching afat na pa na shum ingena at lesin pwedeng chef ngal extreme me fatigue mga palakin ke malim natari kasi pen nga brunching kat na nikas na signan is mo wona ke temple ching ante is ma setan nila lain sa ngakuluk ke temple ching machin yokshupe ngena na ngena ata ka read kalami mga reading machin nga avat na sil tamlal chile nga ko minanis line ma
Nenyo kong yal ngel gato, te or magin I clash. Papalabalik, papalabalik Jackson, nga to intern siya, nga sumnerol. Basta mga nga sumnerol, nga utya ka lang cashin call, nga sang cashin call siya, riti, te I clash. Papalabalik niten. Te I clash. Na pel nangin ko ang I clash. Ta kulo malap, ngale kulo malap ke mga yok shupe, pa shupen gospel sing. Kadin ta kana ke mapayan lang kan. Mit kowos wana ti interest ke mit kowos sang shetan nan ta ka akulu ke ka. Ni mit kum del sang. Do not let him. Kulo malap tikin nga flow nga mura ngale engan in from wikum ke pel sing. Oh, kulo malap, Da kulo fogo singkat. sum na ke pel. Una. But mama katorala, dangalya pelo. Mga ka inkasya kat kewa. Anak ka takkalim ya kat finti tafo. Mas was Paing ngal. Tama ta isina ta sakta. Asma siya kasya sikin na sumok siya pelu. La siyak na stop laga pa. Metigi ko miski. Kasi siyak sikan fakla mga fakto. Kung si Fena kensay ko met. Lila ko mekainis mga fakto. Men mga fakto. Ko siyang along. Tayo kasya ko. Maglon singkat kikaslal. Nakana siya ka rin siyang from kunlang. Nga kung talik siya na tingkat. Na maliti siya nga. Sikiwan mo ko. Katalik siya na tingkat. Hindi nga buwangan na kanlalas. La kailaya ka nga palakin makataas kaya nga. Wala kaya nga faka. Ngayon ka lang nga masik. Ngayon ka na pa lang nga masik. Mayin. Masim ma. Me. Taka na sik ngayon nga wetok le. Nakasifena rela self-examination. Kinsalak na siksifena. Ngan kan liyela. Ngamat kalansap siya. Asiya koren sap ta singal sifa stol ngul fakla. Aspe mayata kikat ntais. Paret singe. Kawain singe kibelin mot sa pao. Kat finde. Ako kat le kaknas na sikat le yun kat. Napayada ka pagi malututang. Rocky kesta singe kesiya John sap ta tulo. Fasing singe hul. Academic English Sifac mo rubrics. Laurek maganya. Rubrics singe el statement of purpose. Fagak sinakalamila. Mesh bin mau. Laurek maganyak nage iplan lutluda. Inusi oya sima. Edale academic kaisi criteria nage. Shipe mara kaisi assignment ne. Me. Elos kinek lamala. Paano rek maganyan si liye makat kanin ke rubrics. May rubrics na ke rek maganyan kasin ko si ke international standard lesson commentary si matas. Na main karan kasi mafalin da kyang nag growth progress mage. Finsim le rubrics nga shipe purpose of statement nga kalem na ekoin kasyang matutisi emet si matakain dutiyak. Nasin dalik malutiyak ko kainin ka fuen me kalansap ma utek tools matakain kasya nagilut-lut ka nagirubrics nga. May takain tapan in sikyak finja ke nage orek maganyan rubrics in kain sang konek malo sakut nage in konek in kanik nage malo sige nutayla. Askin na nakataya rubrics singe the purpose of statement singe na fangatak ko ke akataya ke malututo lila nakapash lang nage nakataw si mayem sige kapan malututo in kashikat kayo. Nasin matutisi statement of purpose si madan marubrics singe. Kaya siya imuangin shishi, kasrelit. Oyen sang ting lang taliklut-luto. In fall, in fair, and tia ikik, inconsistent. If I'm wrong, kung score ya masila lang akim di pa sila pange oye si mamrik magana. Ina na fair. Ina na inconsistent.
Nara ingay ken fin pa mas la introduction tinga lang eh. Kingata ikan si professor di college ya. Maurik makun in sa kariya inkan ko na kayan daliklit la ko. Nalvakla kesi sin ruprik singe mata tafong le urik makun ye omit. Oye urik makun kwe elara oye matena aruna na kalim daki me mama assignment na eto kaseng na ki assignment model sap in akfashiyak lesin daliklit tude. Nara kata daliklit nge kal nge yakke aksafila kata silo sakkalemye na sin professor singela del den an sisi na ke del smasta ke email kometa mi singi ke urek maganyan email am da fact mo met da ka email fact mo del nga wanan cuts dal mendele da ko o kwela ke utela mo del nga a masima wo ba den so o sin na sin matsi mo del me telek ngen na fale naksafila introduction singi Masih makataas ke rubrik singe me inananta ko usi manakalam sila me siro oye kelutiyang ya ima orapel si toke elutiya ko met siluti lenta leksyon ni loeng na kaya inakwoye peluma in fact lagi ko kalam na pa ima statement of purpose nge akalimya katena. Naskili statement of purpose singan. Ang akom as driven purpose lakom. Nga siya kat babalan siya ba silin sa siya kadin mo. Naksin siya ka for what? Nara siya akom de kalim ki maul siya nga pa. Esaf lang eh. Di fin de kalim ruprik nga na sinaliklut tuto. Ang akom kufla pe kalim inakatayan na sinmat wiyesha. Kimailo siya na naskeo na easelya sikya. Ina na simnain mo purpose of statement nga. Pero anak siya feel like nga isam ki nga school pero na siyo ngayon. Nakadag siyong pwede padalang Pia topic sentence lo mo. Nakapatagan lagi nga taka lutut to kaya Pia commitment sentence lo mo. Aro rubric siya nga ninala na kalim. Lame kumakulamin siya mo na sinmait makumalitiya. Na rubric slash na misingi abangan, kadinurek makun, kat ready tayo mas na fact, na kumut kay kasiyensyak singi, kakum ka, init to, kimakumutoy laan, nakipel si malim na masikle, masingin nansik, mananaklas kinatas kimasingi. Nga tuwing rubric singi, usela damlalipan ka lang usela, yan kan gas lagi, nga translation na kimasi aski, pel na kayo ama, as maritsit ka kipepala, ina na kanin konekla, mesik yakin pel siyo, pagka socio-economy, in pel siyo, netiki, katruem, na kimamakatas kikilin, misingi ka, kimalutut si ma, nakanasishki. Afin na kinkalim fakla ka, nakade, simplify yung mga kinkalim, kadinsyot mana kalim sifa, katrola lagi eko, kaulipan, man pagkakin belo na siyum, man gan ako yelan ka lesson context. Ibang gas lagi pensing Well, amlipan vinay asma ko me fact ki gas singan ki rubrics nga, shoot belo na siyum na nga transition lagi lesson context. Tigin wa foto na compact rubric siya nga parang technical word na creating system siya. Orek pel na kayo wak course katara. O nga been online for the last 4 years. The rubric siya nga elusot na sin taliklut tayo na nga pang requirement kung meet. If inkom teis creating system siya nga utakot fall na kaya makia kita rin. Na mas mayok siya pa. May sikati laki ke kas mon lala pati interest ka lata karang rubric siya pa siya na tan si kong as Christian as believers kulo malap tigin tayo na
Lena wurde galuman, pacl na lesson context singe tamlel. Na lana king academic lesson context sa kumbinde, alakalam ke lesson context. Sie me so wale lash misingi apame. Fin ba lagi Victoria, si kuno ko na fakmo, luel wole ki sie. Agat showing in sam kun mo, ilal lutiyange, ilal lutiyange. Malan kata ini nain, let there be one interpreter. Nakaiman fakla ka pa, nage wuin as luel ki sie ke malutisi ke Victoria. Sam kun nage payak ka, nage konek si kawa ka. Narakat te cherry piki fos ke pa palong intaw relakat met wosi, abet wira met Kulo. Malan kata si wasta katari na ipla kung kaya pa fakata fos singet ako nakatsum lagi context kaya fakata fakik le fos singet. When God feel really out of context, the fun lagi masim lagi ay relik na pa yung makatash kaya. Yang first na neyo validik kofta na lesya. Danger. Al kita panggilek ki may dongo. Kanin mange, kadin may tangdi na ki directions. Naroon na ki lesson context singam tawag Sifac la. Masi me tash pukol ngolon ko ki babal na tash. Na uleng na tash puktol ngolya ke. Uleng sa se singe pa puksinga ta ka ke. Staklo. Na uleng sa se singe as puklongolit koske. Leon ngolon kos -39 rela longolit kos. Convinco flakali OLD leda tolu testament leda foundation je bangan. Bangan ulayang mata. Convinigi siya kasi masloan. When Lungse si mata ramram kenge kung multiply exponentially na tolu siya ki NW multiply ki kasya leta iya ke testament irela longolit kos. Akin ente ko masingan me kalim sirs. Nara me akalim ila lime ko shinpuk ke uleng sa asya singe New Testament nge masim na siya John. Na pa pieng puk lime ko shngen. Gospel al John, na John is mas na siya John leta, Lord John leta, Tolu John leta, na puk si man pet mo sumas na mafak mo revelation ka fakir. Nara me mga akademiyak na sinwet sap John el pasi sinwet sap mo singal luo kung kwanli ke meto singal vas luo sima pole la le karangan na pa credentials el ki academic credentials lalamin aspel si mailta kalimit met Christina na lemel tuyang na sil na ikiakalim nila man silngi mangon isyong yainin. Nara meto singal fas lu akalim nila John bel sisin matsap ngi matsang ma Simon Peter, Andrew, Matlel James, John Matlel, Wenal Sebedi, Philip Bartolome Thomas and Matthew. Say Matthew el Levi say Anthony Dax, James Wenal Elvius, Thaddeus, Simon with Salad, Judas Iscariot, Chetakakan like Jesus. John is Sisilos. Na ano kaya akalim yun Masamas na kisam sa mata. Arulan na simlak ko. Mo arship la John ke. Masayak kadalukyak lang church finan Ephesus. Ephesus singe pa masinge. Kadito mo. And si Pampang, Turkey. Modern day Turkey. Osh mo akalim lalos mafak mo. Elmise. John Elmise ke city singe ke. Yak yang ul. Tikun mise lang lane. The down 80. Kesa dia wasi ke papalong Finba na ke 2024 bang na 2024 before Christ na fade 00 na fade yak yang siyo ko falen ki century ngan falen ni pakata ke 2024 misin. Na leta tulu makalimiyak lang akkalimiyak la sap John Elta mutafinen Ephesus sa masla. Na leta singa ki scholars ngachkin
likia si timeline kaya dahil mo ka nagke in maston yakal ngayon tukun minsan lang lem yak yang ngayon parang akalimila fact mo elmisa ke yak yang ngayon John is soon matwe matalal as an elder naraku binigas lang nagke singa elder kung kan ligi luo John sapta siya simle bak mo masil medelda Tolu John leda sapta siya fact penang masil met elda na sil kayos kawak siya silalbang siya lang sinabay na matwal nagi oy wala mo elda si bailo oray la kalin nigi fact like si John siya ta ko fact oingi talik kulo na dit skiliye kasi nga talik kulo na dit Madramam kan la katalik na din God. Ngasi mas maingin na siya was na kowos fatiyara magulut. Mga simle. Tapi lagi tram ki mungumakat kang ma. Ak masaya tamalipan ma. Arakat talutimid. Nikat nagilaf ka na kat mutulam tang ngorla ka mema. Mga mas simle. Kadin liye. La me file kadin dera. Papa na siya manyak na. Tasar tamay siya vinara magulut. Oshiamet le last sin baba out Jesus Christ kasi siya singe pa ko oshiamet ma si was law ana wen kulo si fanga na ni John si mas na gospel ng in fact ke sapta tolu fasit ko ra lang talik na dik siya kasi si pena matagoge si John ko lu John nge inakademic consistency si mas samon ma kacamram ke rubric ka grading system singe talik ta di ko sinti lela takatay na may din kia pa ko usle katay na may siya rama si was el si was anak ke Christ el si was para ke siye koren sapta singa siye first siye vakla ole lang nga etawi Christ na men Christ el si was Wang na kalemye in Belsinga issue for kya eloselia ke. Esam na kaskingan usi context sila mesikya metigi atron ke belkiya. Elia Milos face ke Belsinga dena arlena specific. Tajak sham na sin audience sila march kene. Na ara ensi makalema pa mama ta kana yoros ke fungul lalal fungi lalosa. Katasin mainge pa taka kiluti sa tao margin belsinge. Del pango ki kasing disa Gnostic. Kafin na Gnosticism singe. Nara akalem nila siye in marston mainge may tudikikia binge vak pe mo. May tatiene na ilawo kaas lang sine na fa me idala wala. Mama na tinggal. Mga katakikiyap ma, ilo sang fasciensyen mit niya. Na, masinge, taurela na nash, kalim si silos ma, kalim in loop na siya, ma, dalaramit ka nga ma, payi malos fako. Nara chone lang kaya nga lang si, usima payi siya, insang may line faklan met dudikikiyap na, nalang Insang line dudikikiyap siya sa tao. Chon el fact yo, kalim ke, right belief, mapayi, elo sinalalfungi, masito ko ba, right action, mafali na rekak fashiya, right love, long sinapayi siya, genuine love siya. Nara, fin, ana siya, kinasam-sam ngayon. Oek klamadalik na din, lemkaat, Nasi, it's a must. Masi medin, in lalal again, believe the truth, mapay. Akos masap kanyak, obey the commands, and long simatwiya, love the brethren. Matulungan in kan akalin yak silos, tiwana ke, matutikikiap me, tutikin narcissism ma, then I na in ash, akfashiyan ma, urik mawuma. Limit to this tongue, parang madalta ko ito. Idalo siya anti-Christ spirit siya.
Ito si ngon in line Christ. Masih ke partial rolo sa. Ora Johnny lang eh. Ito na mo set ya lalfu ila chia sil to kain laman met. When chia sil fully God and fully man. Na fakla, wangan ngon man got your kan met singan. Ngon siya on your rolo, malan el sa line Christ. Kowos lang dari la etako. Einge, takatari arsh fail. Apa John is back. Kali mi gospel lala. Asi sagt du gisi lala lala si John dos ko ko lang. Juda na rek magan gasi ke fossine. Talit na te pel safla o apkaran ne. Periliousness of the time. Pel pa samang. Fakutari na siwasla. Elsa line Christ. Fatako einge met line Christ. Bespecific tari. Pakande na Christ in nationals. Fin nagigatamoy makalensap din mo maluwam singing eh. Pretend to be sheep. Tali. Katitala. Tipaye. Narain na kanina. As discernment siya rin ko na yakla. Siya na paye. Or orek malangkata. Nga. Pakum na lang. Orek malangasing eh. Siya prostitute di orek malangkata. Orek malangasing eh. May take dal som mugula na sinmatayin ko siya. Iltik lagi matsi. Bel na ngayon na nakasom na yung God. Parang arik mga gasing yan. Nara Johnny lang ang kilala sila nga. Saptalu, fasungulo lang nga. Na finoy nga, siya kakikiyepo. El siya fak matisel tiya Christ. Kanin matsi nga pa matline Christ. Pa anti-Christ nga. Pamit matak mo, ngay tao nga church, tanga tena faski malang God. Tena ikle. May dingen LTE na lalal fungi ke kat papatamasin ka sao. LTE pa lalal fungi ke wen kulo si fan na nata. Na para John el fakla, influence lang kain mo itne. Ina na in, sindakle, eradicate iya. Manifo, ilusta ka rayin sila alosa. Inmon na silos e fak mameta etale ke. Malal sietad mametne. Elda kain fusegin siyas. Fak na siyasla. O kung di kain mold pa isos. Kung di nan lalo nila, Jesus pa Christ. Pangay manastik ni aro. Dahil fakla, may tuway niya at tiya mawiyes. Nga kuminina na ito. Siya nga kumikalansa po. Kadina tao na pay. Papa na ngelo som di kikata. May ma-fast di kikata. Ito lang siya fast king genek sa kumasyalay pa. Ni patyon nila kalong ni. In fact la, ilos pa na mawiyes. Ilos na kan mata na yuros. Ilos som tayo naroon na kalim la. Wangan siya silos mawiyes. Nafalin aksafiya nag-context yung Ospe o yesaya ma church lalo sa talila kisang lalal fung ilalo sa paano ke denialism siya palafakun. In fact la Jesus pa Christ kung hindi ke siya John saptaluo faslongoluo siya fakoinge na finoinge siya ke kikiya mga kalamilang kanin mo sing line Christ na dafala nange talit kulo na diyo kowos yung karangin ko siyang nagikat sa taon na kewa. Nang ako na ka din, wetok lain ko ano eklalapi, yung ikat sa taon. Aktulo, met mawangin lang si Yoro. Pamanap pa sila ngayagin mo Christ, kalansap siya. Awangin akilami lang sila na siya. Pero John el fakilada lalay lang eh. May kawag siya uklo. Layla ka din lang siya. May lang siya masin God me. Kataya na may siya lang siya. Ito layok na din God. Ay lita ka. Na para ka siyam-siyam ko yun lang. Kimusi siya lusta ka masap siya uli. Nikom. Kani kumakmas ko siya trapas. Nasyul beta ka masapon ko siya tolu. Fuck yan ako.
Na panlay ta kalora luti la lefin fella luti ke pi hadi tut se ke medo sapta le me kors medo sapta on ko chit kors el maase pena lana confin ke mata ken sebo pange makuminen aske na getcho bole mata masai church el fakke kelatia sibe kelatia al me kors fosluo la longse engan misle aroin waru was is el mungfushes sifena lemfe wangen masap main maing maingen na ke washiski casting effect malangsi sia kada flokki ipsimet ngin jamram gun the love of God Lungse Lun God mamliban pangan ikasik lakki context pelange flok na room naknasi spell lumin kain gas naging translation nage ipsimet niya lamala Tigin kulo malap kya kada yang wo ke context and introduction context lan malutu to. Wangin ngakina li kakyok ke katesh kipshima di panin lan lutut kyang lang session si ke introduction singan na lutut kikiyap lan may nganta ka divisive. Shalik may ta usil malutut nganin may tain tetakan na ke mapay silan ka nga. Nakatli mo siya nga. Roshin pel na kayo. Elin lom Sarnri pen. Lutilal tigin nga si baflok niya lang na Old Testament so sapta siya fos on course it course. Matlan ka taga nakflat siya. Kat asya wi taga pen. Siya tanil wi pen na taga. Katil siya tan gumtaya taga. For raraw ni pen. Layla na siya katin li na siya kay si ma sik yoros ke pelching. Kumkain li akilen. Finkom matlal fukun siya ngan ka depen kun akilen ma sikyang. Finkom tin akilen ma akwa ki nga kumwina. Tingin treskal tayo nga wina ma fakya ka. Kunti tuyak actuwas siya masata. Oreke in church mo siya nga. Wana siyem sapta. Ako singalit course. Finpo ay fos singan. Kumtala kulugom. Dito ka actuwas siya. Makulug siya. Pangamakunera siya. Long process. Akate yan ang wuta ka introduction set up in some liye masap si ma yoks lang si siya kada liye ta na arsh heke any nak flat lash na singkat kemet ko siya church ko siya masing liya if na rush ke kada yan flat na kemapayalan ka siya na manas katin fast na met 20 30 in siya in fact lang siya tingin ko kulo malap nga ito lang setup pel na kayo nga follow ko not convert na kay simit luo tolo kulo malap tingin lumalap nulipan kasreacng God ke maliti na wo si matakan si nge kade dive in so matawag ke ipsimit nge pa ana fakla dam nulipan na si tolo si paske na ipsimit ane tago ke Lungse Lun God patash ke latalal John sapta siya John sapta tolu fasinage tolu pa ada som nage ramram gunmet tamle liban na tako nga baswang nagipsi tako kade tafgala katalik natal identity la sa pasamonyak ne kate aklin ka ti fakya aklin ya kikat fakala pa katalik natin ka patang ke fosimit ne fakla lila pan lang silan baba na sis baba meaning baba tamasin kasao Lungse Lun arulena yo. Manang bangon ka talik natan. Eloy ka tadari matalik natan. Masingi manapay. Kadinitala te faksi na bangan. Kishi pe singi fela tiete kat. Moyen fela tiete kat. Na ke kat loyang lagenge. John el aki fact lala. La lem ka del siwo se pay masimit. Palgiak akatayakiyan. Na elfin siwo siya pa nagsinsya ka pa mat na kayo aramapay ilo si sustainel naka na siya ka din siya kumasingan. Kung is na na cry sila rin na siwas
na file ko usin na tala, katay na may siya orama si was, idalik na tingkat. Na pa identity, singan taga na siya. John ilaro, may tandila, Lungse Lun God papatamasin ka siya, na siya. Lungse singi kalim, yarulen na yok, na siya may ito. Katay ta fakya, skimut ko, dalik mo kulikas na tu. Kung dalik mo siya na tu, baila kung kan sapem. When Kulo siya fan na tu, inka inta mi siya kasben mo ito. Pa, Lungse singa siyam ng kunya ko. Kipole siyam na sin church room na. Ki room tolu, fast mo lumay ko siya lang eh. E katil esel and Christ, da kasben mi siya lalfin saksing. May tafakkoin es na nakmanas. Ki makuluk lalos, kilos lalfungi inel. Katil aroy, oy yasing in fact she was Lord. In Belmeda, il da mong fushesh, ay si Vena sila lalantie, loang na kimakuluklan mweta. Belmeda pangan. Christ si Vena pakain, iwela makuluklasha. Tengakong. El dia, makuluklash mo kayo na, ang makulukpelan, met na kayo. Paing ilang siya. Dia takadin lang sikat, at ilang sikat. Al sa paymawen natin, nakatfakainis na nakmanas, kaya makuluklasya. Skip fatamay, skilimas ngayon. At finloyan na kita na wangin mamita, kaya na ra. Inorela na is, o iyan na safla kilang silang limkata. Elusya na siyas, kaya free will lang. Wangin lang silang siyamit, kaliki, kayokliki lang silang, limkat papatamas, ang kasya. John et vakileta lala, ilang ekat. Ilakalim ilang silang na siyas. Kaya sa paya mawin si fan na natal na fellow, the cut fakain mulgel, paing ilang siya, tiya the cut lang sikat, at dahil lang sikat, sa paya mawin natal, the katin fakainis na naknas kimakuluklasya. Nara, kikat mo ita kalimin lalfong ilasin chisya sa, pangan pa si makatekla, dalik na din ka. John el fak ki gospel lala lang eh. Tasap na oskata sin mo ita, esel lalfong inel. Alikata na pangan. Kimaing ilarata, elosin ka inekla, dalik na din ka. Elos tiyekla, dalik na din ka, kin genegin, isus na lan mo et, kakilang silan mo et, aki akuk lan ka. Sek pa na kasel po, magkisipin lalalfong kowos na kayo watalik na din ka, ki kowos massive fun na. I mean, in one accord, you're in Jesus Christ. Nakisipesingan, kat away not la, atapsin si Sikya. Sikya kisipingan madal. Kisipingan madal, arakat we pays ki, wala nanlem ka. Para polel, okukuin fakla. Siya to book, ma-fact na pa yun assume, siya madelfintiye, siya sige kofengan, kofengan na ilyak na ito ko sa ilan ka. May siya sige ko malan ko may siya sige ngan, malan ngan. Nikum lut, mayan nga fakla, kung na kayo ay na feedback siya. Ingat ta na yen ilang siya, kung lang kasen ingay, akong tiyeta yen ma, ingat ta kawin mo. Nara fakla, o epen na ingi, ilus na kayo ay siya na kingan. And that is what we are. Yeah. May pa kumutasi man fakyak mo, kat malan fela. Or a casting a fela, John Elric magin belong tolo. Elric magin nakalim yung amin siya malan fela, malan ikwe. Nara, invest na din me, akataya ke, pauta ka na siya fast duo tolo siya ke siya John tolo. Fakla, may kawag siya okla, ginge, katalik na din gat,
Taşakta sonuna kalemle kadar metfagato. Dikrading systems ya. Falokla gibi rubrics ya. Katolik na din ka. Taşakta singe elafaks ya. Sonuna kalemle kadar metfagato. Ya kadita laki Christ elasikme. Kadefa wanahil. Mayin kadefa liyel ki lamal na paye. Mayit na kayo marfinjakla. Oingin Christ. Efasife na karangan ng molalos in nesnes. Anake Christ in nesnes. Nara John elorik magin kasyen Paing aksyen pelon kosh na sinatiyan slala. Eker sham ila na siyamit nata lalmitmit pender dandat kain nunak dieted. Nakat kanila kasyen sham lal nge talik Kulo na tiit. Ito na sila mo nga pa nga wumula ko kuluk mo lomdelaan alen sang nga pangan sang maniluman di pa kita esmak nga kuminara tapela kat tutikat mo kumdel siya kumdel kewa yesi nga John elakalim ye el siye selos pangan masilking kalim selos nalang and what we will be has not yet been made known. Pakalimiyak lang. So nakalam na kada metfagato has not yet been made known. Na fact lang, but we know that when Christ appears, kilim na masikla, we shall be like him, for we shall see him as he is. Skeliye, katutige ulen mata, kumbindi kat kumemisia. Okay, kadik na dalik na din kat niya. Kat finit ito, la fagka plan nito, takadin la lalfung. Mayen, kadito la sipel, maya ma ekle. Olil da fako ingin si magkore na ki, o yesin. Porong o kingaya kalemye, si malukme. Tiya kat na kayo wa famisye, tasak takat na kayo wa ekle, kitin pel na, ana sarap sige, may ukuk sa fla kay kasla, tapel si may ukuk ka kasa, but misya fa akmuliyak ya, at yes fil misya. Kat na kayo fa ekle, ta masya kalawi, ene na in ekle, ano kumeng masya, et kalawi. E masya misya, ene na in ekle, masya mamisyan, ene na in ekle. Nakimo. Nara oye singa takate, misya katangyak latari. Ode, where's your stink? Masima kat sonay ta kenge ema disclose sibel. But si koren singa nuwas lang sina kila malakos. El schlagen ricochet na echo yakalim amplify. Mas manya ke siye Tesalonika saptayakos. Fasingal dolun ke singal alkos. May tlalal fungin na kayo mamisya tari. Dahil misya tari, ke pensi trumpet singa mauguki. Eta kasek ya ke los na kayo malal fungin misya tari. Inkelya klao. What does that sound like? Flogunyak me Moses na ke funeral of transfiguration. Udah ka pelay siya. Los masak na molin pelsi nga. Eta ka tukun met lal fungin maulya ka. Na udak ya ke los na ke pakanyan siya. Te pangan second coming o. Fata ka second coming at ako. Event siya nga nasikya. The para siyam kunyak mga. Even so, we know this. When Jesus appears at his second coming, we shall see him as he is. If mayan katangayatan, fully yel. Elatule. Yamatash fakla. Evan God. En na paisish pa inkashaw. Kat sojourner na nage ensimatash kine. Kat ke na tamit lang ulas. Lem Jesus Christ, elantari taka liking kashaw. Pange, difference na mitlalal fungiya. Walang siyang lalo sin siya flafelo. Telde na pakumon, may pakumon. Baka si mga sun ki nga mas.
Siya nga misem da hospital. Pero fax evitang. Maya ule manum manas es raujilashin. Na eudaka manu wule na lal. Kasi nama el orek magun in eseni mana kewa na yekolyak lal. Mol na paelowos aba Christ. Angan na paemolakong. Nakele sikme usefa oye pe welan sikme we pays ke wala na. Para masikak na sindalik natin kada panip simeta. Ablipan, pero flow na room. Man kan transition nage ipsiak lungan nage mission silang God me. Naknas. Take it from here. Tingin kong Kulo manlap Lungse Lun God ipsimet ngan yung naman akademya ke tuku silan lay ngan la ewan an excuse lash. Mishenge wana akademya ke mas nalan God ke me rom sapta si fosingal yan nagalongol. Namnas kan riti Kadil kailos mayen ma meta kain ito ke kad kalim na shelos. Kalim na shelos. Mayen kadil sifena elara in kalim shelos. Mayen kad sifena elara in kalim shelos. Fosnong wala kalim yang Finne tia kain liya kalan kad siya kawul lamatallal ay ke matawayan orikle fellow kadil akali mi mainge ke mai lorella oinge lostia kain or katena cashin tal ke makluklalos. We have no excuse. It's an open book na shish. When ama poli lakali mi ke fos sapta she fos ngalya na galongol. Open test she rubric she magad ashkenge. Wangin maka kadil di mana kayo wangin mainen and look maroon god. Na alas pasama taga fa mo nga kain or mawala nga isang modyal finnelos te taga nagalalal fungi lang si kawul si langkat nga bang kata kasi finfela siya nga o nga rala nga kaya nga mem la kum kaya ka mem ay fin kum te taga lalal fungi kaya akwak lang si langkat nga na Elia when mata tikin tres ka kalamya taka si ma Elia kwangin mit kan kan lang ay papet fakya ke Revelation sapta si fosit kosh akalamya pelche taka wangin mit kan la taka sing kadin na kadin mata taka na ke mapay silang kat ngay pataka lalal fungi na akalamya pe ke son sapta si fosinga lalkosh ate si penangan Metal me kos fosingalon kos akalimye pe. Masi mataga na si kum nga lang si kawul singe pain moli katla. Katte kan excuse kin mo wangin me akwa kalim si mas. Ikek na si kum ke lang si kawul silan kat nga. Parom sapta si fosingal ya longo la kalim nga. One excuse lan fella singe. Fella singe aran na lang si lalo singe na. Tasak ta siye pe letaga in akalimya na paela. Molila lang si kawul si langkat nga kalim tari met men nataga ang akom na mising ya tao sin luas na tamla lecture lila kalim mi ke tutoron mi sapton ko alkos akos na ke alkos akalim mi fon la fin shaksin we have no excuse if ingum te kana ke mapaye sing lang si langkat nga pasipelal na fela sing tagan muligat tin tres kal kum Kulo malap ke pelchi kum silak in fact fos lunge ka to lunge nakyokye sum nakipakluan Kulo malap tingin Ang liban Kulo malap ke da Kulo malina kalemye may fact mata ko yun man ala na yok siya na ipsimet nga kiralignin gat na ipsi to ko nga mission lang gata manak fashiyak sin lang gata na ito ko kifos akos ni kiyongon gosh ngamdaw kifos akos singe nakingamdaw ke matla sike liye ke ngasam ke dalik na tin kata na kum sike liye na ke
talikmat ay wala mo namanting ka. Messi Shelika. Where's the separation? In fact, la katena may tiyarek makulu. There is the separation right there. Oshma ito kikalansa ng God. Moyin makulu ka line masa. Ligi po, sisak sonin, sham kun naki purity siyang niceness siyang. Nakelu siya sham kun ka, na mo katkan liyak makulu ka. Ngakom de kain, ito na by genuine $100 bill siya. Sistaklo, katika nito, may counterfeit $100 bill siya, fingat nikul, may ma-genuine siya, mapay siya. Nara, ini na nakatin, loang nagasiya siya sa tolo, first nagatolo. Indikiya ki, may mananakla siya la. Fakya ay wala las naki, may Lungse Lun God in natal, naginatla siya nga. Ke nga kung egen being born of God, kigat being born of God, masing analek na demand, masin sikyak. Masin man sikyak ngayon pa, inwangan makulu, self-purification siya na nas. Na fine, folk-folkin mo siya na fast, na akalim demonstrate, la siete kain ay wala mandin ka. Makulu ka, te kain me, sakat fak samram kin new birth. Teka, malungan te kain ni. Mayan makulu ka lain mama, kasreacng ka, pangon kat na ke. Elos na kewa masyek na, me ora makulu, ma-fakir ka din dara. Dahil ana active rebels, maran ganigin line God. Akin ako si Pitchesing kalim siya. Art difference si mat kan ligi, mautay lang sumbrala makuluk siya. Masi mga wewala na nga nara makuluk. Tapela kat matalal fungiya. Katorala makuluk siya. Nara, kadin na kadin loang akuya na kaya. Kadin tiingan kun. Kadin loang nagalila mekat kayo na roke. Kat maglalal fung imaurala ka no yesi ngayon. Kadin na nakatin auliak kaya. Kadin na lemdalak kaya. Syuk mamakmanasin tati na fish. Ay los na kayo mga ngos-ngos lang ng rik magaluka. Masya nga auliak ka. Mekat ka nalal fung kelos kaya. Elos siya nga lemdalak. Insyuk manakmanas. Kaya malos tafong na kaya. Mangan pa fakik mo finashirosh. Nakatlain malan ka. La, may nga kung fak mo katorela. Kikalan sa plasya. Siyak na lain mo. Ang God. Nara, utaka solution siya. Nga kung di kain wala kat manas. Ina nang taka sima me no sin. Is sinless. Na parang solution siya mataka kay first time ko siya. Christ il taka inusta makuliklasya. Na pala may ko siya. Kung siya tala Christ il taka inusta makuliklan mo ito. Wengen makulukinel. Sinless siya bangan. O hindi ka tayo na may siya kapasyang na you're in Christ, ilefat tiye. Tafala na narabakuluk. Pole samram kun kiluk or in the make or fasinga long was singal kosh. Mamata wengen le, masasya matawa. Nara, katay na may siya na nara na makuluk. Yasun na liye. Liel, kaital. Nara, kain may singan pa fakik mo, a rebellion against God. Siya siya Christians should not sin is because Jesus came to take away our sins. Kadinita kin lalta ko, ana siya magkisya, mata ko, inorek lang gansang
akfalela minsialas makuluklasha. Sipenta kolan when Kulo si fun and got the fair ba to take away people's sin. Awangin makuluginel, el pa may kisesi ma enena in kisekin yakle. In sangawla o yesi madalawisi sheep me mawangin blemish ke. Takote sacrifice siya lafin yan na makuluklan mo ito. Nakilusiyan yesi na should direct processing. Na compare ke lem Jesus Christ ito nga ngayon. Ito ka di fala na pelsi fan na. Sikyak pelsi fan na. Paso, misa vinag Calvary. May live a perfect life, sacrifice himself for our sin, so the people can completely be forgiven. Para John ilange, na Jesus e matamaluto de los wipe, shalia, na kay merat siya. May merat siya mabinyak ngayon. Esam gelemil som, man siya medorela, pasikya kis John Zaptaluo. Kalla kufa na kay wine. Ifo ka masyan sikya. Meka pacl na kay mga tutut kaya na kay second coming. Siyepen, elos ma nesnes. Elos ma self-purification siya urekla kaya. Esum de isnuk naging merat la. Inbayak yak sin lem. Ash kay revelation. Lem Jesus mo kay fun na kay preach the cap. Kay sinless God, el siya mawangin magulikla, cut sinful people. Naralem, when glosifan ang dingat, ngalda ko in misya, inaula en lakum, mga kuminde pala eternal judgment, kaya huwag na siya flash in mga ash. Jesus still lives, and still has no sin in him. El opposite na kaya, may kainin ngange masak na moli ni kwe. Para katakoin mong gigastan ka at kadin. Tako na yorol in siya kikasya. Nara, elda ko, sinless na siyukong siya sisisa na kimakuluk. Nakifasan ko siya nga ridi belang akalamila, oy nga katay na mo siya kapasyang na sin Christ. Ilevat ya tafula na naramakulu. Katay na mo itse no nara na makulu. So na liyan kaitan. Apangan me inga na katay yala. Those who live in Christ won't sin. Kaya katngayta nga li Christ. Fakla, Christ won't sin. Nara kifak mo kasi marek maganyak ngay, continue to live. Ila na kitson ni lorek magan. Me, la. Nga kung kapasyang nagi supon sakso ko mga days ko siya. Wala kalimig kitson siya. May warfasin na kaya halikos. La na kayo welsum nagi supon siya. Supon siya pohnfwaiyen siya. Nakatsum, ay naging akong kapasyang na sin Christ. Elen mo siya ko siya na si Kong in katangla. Nagkikatikuri. Mga katanggat la. Pwede na na David. In siya masalsala. Silaklak with a constrained heart. In some lemdalayak siya kikasya. Nara, para John ilala na tasangalit na sin matuti sa tao ngayon mga siyang gesa siya nastig. Kata si los faksifen na mo, wan maklukwalos. Pagilala la John siye. Fasal ko siya nilfakla, kung infak mo wan maklukwalos, nakada mo me, Christ ilkikiya. Nara, nastig, may maluti kikiyap mo tel daurela mo, ita superior, dikimat na kayo wasaya. Nara delta ka line do tila John, about John takoy nakalimila. Pangay solution na gayangit ang liye. El siya matakayin, usta makuluklak ko. Dikikat. Pangay el siya makuminan long. Temait na matanara lang sila nito ko, akfalyera na maasi, kune. Mapangay matchisa silfa.
But in fact, nasin mat wiyasha. Katabe silos matutiki me. That claim mo our special relationship with you and God. Naskimot ka finpaye. Finpaye lash special relationship siya. Lalo you and God tabe. Eh, fuka desak nawik magalu. Mayinelos tutimo. Then I yasi. Narata line mama chonil fakeparo. Me. O yesima. Chonel me. Fakla. Ildalinin nahin. Lemtolaek. Auliak imagulik lalosan. Na fellows ka in buya wala. Mamandin ka. Teka. Makuluk. Mawoin ta kanyas kaya o yesifan. At aliman, mga nipsiyak lumasan ang kinla. Mission silang kat nga. Akfon iyak lagil sa pamawin kulo si fan na natala. Pamay tayo mo ulit. Nakadefata ka naki. Alik na din kat nga si Befloko. Insan pang ganyak kaya fasit ka nagisingawalan. Maniyas. Masimas laging warning siya. För natin kata ay sabi ng ganyan. Kaya fasit ka nagisingawalan. Nakatasong nagkakapo siya. Lumala. Pelang flok mo. Tigin. Kung kulo manlap kaya katanya na wo. Masih bataga. Akyok siya ipsingan. Narang ay usut pa na kung fast na mit. Usut na kung fast na mit. Katindi alep. Amtal purungo nga. Wangin na pa ma. Inan si bakyok kilik kaya. Ako kaya pa na standard license commentary. Tigin kung kulo manlap fast na mit na kaya ipsi. Ngan. Ipsi Okay, to kan. Lumalap. Alep fototo. Short and sweet. Ipsa flashing. Siya samang kitalik natin katsima. Ikesta malit to. Dalik na din ka taki Lungse Lun God na siya. Fakla dalik na din na dirk. Kowos hindi alela. Takatay na may din kaya pa kowos le. Katay na may siya ora masiwas. El siwas. El siwas. Anak kay Christ el siwas. Di matutiki may makiabalos ngayon. Ilalafa kun mapay siwas kay doctrine kay Jesus Christ. Na inwibe o yesi ngayon, dahil fact madalito kika. Na pangayan si mga kumindan ka kayo. Mga kundi ka profess, ka-claim mga kumindan katapat mo siya siya. O oye la siya, wangin lang siya. Oye la siya, mweta ka net mali. Katalin siya kusin kaya siya mweta. Nara, itko siya nga kalimya mo kayo nala. Insinsin kanya kindikiya pa yung tatalik na kalimya. Pa-warning siya nga. John warn his dear children. Sometimes get dear children. Do not let anyone deceive you. Kaya si Pesira, kumura mo pa siwasa, mayan kumitala Christ. Machiwas-was siya pa Nara, panganan si mataga na siya. Kaya John, kaya fact na sindalik natin, kaya fasit ko siya nga ma. Elosin karang nga nelosin te. Kaya payak le. Nara, kat kaya nga tayong panalyan na kaya fukunsya ka. Fukunsya ko, makuluk, edi nga me, oswe, fako mo. Ele oswe na, di para kat nafak mo si di kan patatetan ye, mo suwa ko. Yan, fototo nag-source. Nag-ifasal ko siya ngayon, masyamrang kanya nag-indikiya po yak lelos ngayon. Fact la, katayin na may siya siyak na ramagulo. Ilmal al devil. Makin na masingan nalikyalan na, mas nafa ko ingi. Nga kuminsya nga shishi, ko ora mama kastan gat mo kadindera nangako minetala kat malal devil lame kat fakke lang ay tawi ka church at malal devil may yan devil il na nara makulu ikimatawak na mea wala din kadil dito kagina si Paing ta ilan ka na sa madevil urel di Satan is the founder of lawless rebellion against God. Next pelal. Na para kalimiyak lang, when people keep on sinning,
Kemeta na Fasheng na naramakuluka Akalemila. They're not in God pilos. They belong to the devil. Akalemila el siya kulukle na el na nansivulet na pride on your own. Kimataweka. Even before the creation of the world. Mas kuluk chimida bangan. Nara elte kuluk magayana ay lara maytayin patatyang nakimakuluk. Na ilos na kayo matluti kikiyap ma kikiyap sigeng kiyap ala mayta. Wangin takum dalalos. Ilos itala Rick malalel siya kuluk na altakayin fusye. Come to kill, to destroy. Pang matagagyan, John singal fasingod. Mol na fas si bange. Aldakayin na fusye. Kanauskatle, unikati. Nakat fosye. Alsum tahang yang lus. Siya wug nakat tatyang gimangan. Asho iya siya makat kansang. Makat tabel fakikaslala. There's a cure for sin. Because the Son of God came to destroy these works of the devil. Pangan masya. Along sinafakyas singila. Kukun ulon ko sa mga fakyam tawakiya. Skimot ko. Ungo longos. Nampasingi ongos. Ubinsom taki revelation. Sapta singal dolu fas singal alikos. Ongos tolu arike. Malang siya relapit siya sila. Ongos siya mitngin bakat papa. Ongos siya tukongin bakat mo ito. Kat dominion over animals. Ongos siya tukongin ba. Il siya kulit na siya ito. Nali kumvin. Esta siya ongos nga naunu ongos siya nalala. Pasin po kipabala. Kasreacng God. Solution siya bangan. To destroy him. Sa payak may Christ and undo Satan's work. Inka naksikosyok may daliki. Mayata maya fasikya kita ko. Sam kikat mo daw, samram kita kaya rubric siya kaya grading system siya. Pas mo tinay, the awful consequences may sikyak na. Nara, argument sila John nga bahil mo. Christian cannot be involved in what Christ came to destroy. Napay samram kun nagifute, talik na din kat nga ilang katayin na may siya talik na din kat, ililera makulit. Mayin oyelan kata asinel, nagisipin ka til tapatamal, eltiya kain siyak na rik magulit. Sikiw hindi masingin, daka masap singa uli. Kung vinloan nagimasap ngayon, masap na may konsimit ngayon, relationship lo masing God. Yok na siya nag-aakos. Almego siya pa akos ni na papa. Naskeliye, masama ko ang gusto. Kasi nga, relationship lang kung nasin maeta. Nara, ngausi masingan, inakalimila, me, kikat sam-sam kun nagi, mamatakan kiya pala talik na tingkat me. Katay na may siya talik na tingkat. Elin na rin mataki ayawasi. Kikarangan niyak silang kat nga. Mayan oyalan kat na asin kat. Nara. Para fascist lakum. Kasi lakum na sinmatbuya siya. Ina nas compassion ge. Ina nas passionation ge. Me orala siya la. Ala ki James yung kikatin. De pray na. O, din sang takya siya na sinmatbuya siya. When mama matutikikiap nga taga-taga na, ilal taga na fizyak na pa ite, na pangay mamachon din, o gugu, nenay na silo sinitakya. Bakla, those who have been born into God's family do not sin. Pinpay at malan God. Na inwangin le, akfashiyan makuluk siya. Tasak the fact that they can keep on sinning, mayan katawala mamantin kat paka. Nara, mga singi pa, na mga kumatlalalfong
inetoke. Ako minetola kikat papa ilasin goto. Nainkyalem ki fako lan molak como fako lan ngon. Anagesiisi was tigiangan fin the best ako balgiyan. Kela dia lemekos. Foslung luo. Eta goto afun niya magkikela dia lemekos foslung siye. Siya pangan mamaka din sinsin kina. Mayan ka din lasin ka. Nara arulena kyale mekle in nashton dalik na din ka. Ekat kape nakilim dalik na din devil. Katay nang moit siya tiyara masiwas. Katya lang siya moit wiel. Eti dalik na din ka. Being seeing a John spoke in absolute, one and middle crown. You either belong to the Lord or miss out. And si fan na siya ba? Kung manad natalil siya kuluklena. Nara conclusion ki masih katsamram genge. Ba kung ka hindi na pitalik na din kata, kung ka pa hindi italik ma, just pretending. Madalik na din kata, ukwe akos makad il sapkin, kat papatamasin ka siya ang sapkin, helos lang siya pa mo't kuyelos. Napangin me, iptolo siya, mataka na siya, na iptolo siya pang akalimingan. Ingkalin na pala, siya talik na din kata. Napela nga flow na rin lipan, ilan kan kasyakat, nakat fakali ki, me, captioning ge rubric siya na ge, Messi, makum ka inista ke maluto chingin wikut so, mayo, amlipan, pela nga kagandasyon. Tigin kom kulo na malap ke ditiwo wo kay plap tolungan taga shafla. Alam shu kakshakin keyword makinakes makinyakat matlal fungi. Kamoit penamamta ke shikoshoklan fela. Inge na wana nga kalemya. We have no excuse na ke makalam si mautaga ke lang si kaulan kata. Shakshi na chisha zil somno. Svena usom showing na fe. Me obey his father in akfashila sha si maushi righteousness sina si kum. Lem na me ke Old Testament wana tik interest ka lakalam yung ke kafa or unblemished animals mautaga or pel na kayo. Chisel the akfashila pel si fun. We have no excuse lang si kawul siya execute iyaki. El akfashila ke akustenlal. Lang siya siya ngayon taga na si kum siya. Na vingat lipa na orit malan matamalut-lut ngayon. Elos lafa kanal. Tatugunin mo yak ligi love kiel ke tugunan tolu. Pite maikle talin na pay glory siya. Talin na pay mapay siya. Fon na siya los. Na may nga liye sa masla. Taga na si kum siya. Pasyun kat kaya siya wugit nga lusom la. Masi ka tash kaya nga. Ma-fon na mapay siya pa. Pati kinalfa, may absolute siya pang. It's absolute. There's nothing. Siya tanil taga fa mo. Tena pay. Pipia akalimya siya. Baka akalimya ka rom sapta siya. Fosingal yun na kalong ulipiyang siya. Katel reveal. Mana kayo. Nagka-creation lal siya fan. Nagka na may special revelation. Ngali nagkatamlal siya ngayon. Kayo kaya lusom na. That's special to me. Orip malan ngan. Orip malan kikalan kat pa. Katli mo siya nga. Nalda ka, diti lang nga. Ngan siya lin akaye siya sin siya. Katin tame, masap siya nga. Lang siya sin siya. Napay. Pay na pay la ashesh. Proclaim magat Christine. Akat siya lang mo ito. Na masya nga ito ka akaye ka. Dinakes makinya ka. Fingat mo ikon lamangan. Kat falot na kaya mapay siya nga. Wana tikin trust ka lalakalam ka. Son siya nga. Orip malalapang. Steal, kill, destroy. Paan nang mission lala. El naron na farga Genesis 3:15. Tako, alla kyalam kiki aplala. May pala in the Old Testament tako. Hey, akes makinya may klik na din ka nga tako. Nani ka New Testament. Lime si Fenal tako ti recheck ya gipen. Nangakom kusyen may ngam talong ko siya ay katapela. Kaya nga tamtaw yelme ko siya. Ngatin na wi alu ngatin na tangara or mga. Kasha may
of course, mawuwi si pangantay. Fingat ka, inishoes leke mole ching mole paye si matigin nila kalamike son tolu. First na ke tolu ka tolu na ilmekor. Truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Masing ngayon nakadin shusyang, min pang righteous ways ng Shan Jesus Christ mo kayo na, taka kisi may siya na si kumapatigin na lakalim lalalfungi, na ngayon na justified, may converted, nga katatapted na kito ko siya sing, masing order of salvation siya, taka ke someone is preaching the gospel. Calling siya nga patigin nila nga may lusipa na masima akademia ke okos longol siya 1852 gospel. Someone need to preach it. Hearing of the word will bring that faith. Katil tatari la siya is et teis. Aki tatari inkenek luka yan destination singan ba kaluangan ba through Jesus Christ kadasum na ke mol mapatpat. El siya kuluklan na siya kia po met na kayo pel na kayo if you have a chance, el go for it. Pen katlan na ke mol sa tawa siya ma alain for siya akademia ke fakyak longol siya fos alikos. Mga interact ngalle shukak siya kin ke litina wo mataka nga kom lipan fin kom mo kom Christian kom metaya kwaklan God ke wen natal kominagon lang siya. Met na kayo. Lail met Rook, lail met Africa, lail met Russia, lail crossing the border ke western border siya finan ikak lage me border lasang kattaga in fact gospel ng Jesus Christ ke Lungse yok lang met na kayo. When God created each and every one of us. Elte na shayla. Living ka trela lat God chivena. When He created every single person. Now every single person in this world is equally important. Pang mas mga kuminanash ke. Kat kulo kaksakin kat ke me akataya wowo in the akat me akas makanya sisin siya kalalfung lasha. Wait kum dalilya ke in church. There is only one way. Son singalakos for son got I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father extreme. Nga telyakin in church kamema. Mas yokshupa, but Jesus Christ is the only way to the Father. Na yun agad in lalfung iken neksukungan. Akaya kat kaywa mit clash ko siya. Akaya siya siya. Lang siya siya. Nga sumral tigin. Pangay from in kalya laga. Tigin na taga. Usiya may siya. Na ilfa fashion namin na kay pro in kalya. Fashion clash. Kepel singa nga wala lap tamlal shirle. Tigin mekil kepel singa in fact kulo. Wisha ulasha. Inakalin mit lash na kay wako siya ke. Mawala na kaya small machine bata ko in akaya kat nga. Nawana ngosh magatakalin mi ke tustea. Afin drop my cashin call my taka ke all that we all lash ko siya in taka. Tamlal shirle na wala. Ligia ke me cashincall.com lowo sa ko sin taka me download dia. Masinga ako naman Sarnri na luo. Masinga na masito ko nakatsum na kaya 24-25. With that being said, kulang malap na sin na kayo katatakakilen ko metigi tiginel pro ile na pelsinga sumneral ganda ka akfashile ka may singa. Kulang malap tigin ke pelo feel kulo kaksagin got game. Tigin commute sisa kulok. Bye. Ablipan ngan wi komin kain. Aklen met wias nge. Awal naman shirle siya wal tigin makin. Wiba siya lomanin kain. Paksagin kat kaya taga nakilusa siya ngayon. Pada kaliya ba nge. Kaya matawa ya kikesta siya katsamram ke spiritual rubrics. O iya siya ma urekle insang akataye na ke mama elos mot kama inin na elos inashkeo. They expect it. In galim ke expectation ela
nag-expectation nga how to achieve kaya ako yema kumura kuminsang orelas minsang achieve intended goals mamakalimiya ka. Na lagi kong fact la inusipit siya singa ki rubric si mas manya ki introduction. Kat finloyang lagi malitisim singa ki si John sapta tolu. First siya lagi singa usya na siya kadindila katalik na tingkat kakatiya. Na fin katalik na tingkat ay alak kyalim na Lungse Lun God asin God. Na Lungse sipanangan kadin siya palala kala na nakla siya in Lungse matwiya siya improve pe life lakomo. Na mayan masikan fin siya na sanak niyan matwiyas sanak siya matako. Men fin wangan sanak katako ni talami kasi nga matal si mas niya kaya siya wan ko siya. Matal. Katako na accomplish ito alam singa niki na sanak lash ka din kain tako faksya vi na yedan ka tapatamas. Na kaya kada kalemye sanak ngayon insom na kaya mamatal makalemye Lungse lash na sin matwiyas pape pole lang kumda ko kung si Fena kasi kumle ana siya magkasya mata na yedan ka mayen kishbin Lungse sing el kashakat kat finema kat ekle kishbin Lungse tay sam nagisinfu nature ke fella si mga tasken Niki na ultimate defeat siya na silsitan katalila asoye makate orela na katawayan ka na pair ke result yan men na wo masima kadaliya ka pa o pay ang akalim yung lang siligina ang akalim yung kaskasak ka when day si makuna ko o yevo kamo en si mataga na si kumki mo sila kumingin na itakin la katapatamas in kasawin usya na siya kafuen may kalensa eliquipikati ke oye kaslal daga gibuon mo lang kasne mga kumkain cross spiritually we might we asha being accountable to one another kaya siya matli lala elusya na siya ngon singa ka dinekle inatay Christ na nagsiya ko rin siya first siya kalamiyan mayen kat siya usi kitalik natalo mangon lal da kano yorosanin kat mawiyan siya sin siya kilalal fungi ay iplak ko mo painak kaya siya sin siya ingat ang niya nag-rubric siya nag-isikasak mauta ko ma katatalusin na siya katinaskya na parang malutut siya leksyon na kaya katinusi makalim siya statement of purpose la talik na din ka ito Lungse syuk kati Lungse magkaya kaya po yung siya bangay kati Lungse magkaya katin syuk mama akalim yung mode si was epay pangan kaya po singit ang lalipan well mga malutut siya kilomala Tigin kung kulo na malap ke aksya fiyan malututo nga wi kung man akilin mataga samna ni ke pelchingin nagatusut pela kun proile nagatritel kunoning kali nage pelchingin namnas wiya akilin matlash nga metiging akilin mataga likia comments mga mape mataga wikat ni ke pelchingin matinal kia comments an artlo male yok shupe inakay kat na kay wakashi na kulo malap ke artloman artlan showloman God bless you
en kumarsmoyan. Tigin mekil kum kulo malap. Melise tosie kulo malap tamtail. Tamlad me kare prem en lana ipange eko open ngen kulo malap. Kamali cho kewo pe kulo malap. Tamtail ne shularin kulo malap. Kewo na shus kewa kulo malap. Mary Alik Inpo, kewo panangan. Atigin, amen. Tagaral ni Pesta Evelyn, kulomalab ni Pesta. Fakulan ngon kulomalab. Tamlal Rankia Espol, Maui kulomalab. Atigin, ne dusyan na ilfake kewo pe, preskat ke from lumen. Awi pe, amen, kulomalab. Na wana nga kalamya, na usyala tigin kum kulomalab ke luti bobo. Kata Sige musud pelo, kun rala Proin akfashe ko kalie program lasho. With that being said, kulo malap ke arsluman metlash ko sai. Tailena. Interest kal? Lumalab nga proin kali ito kanila siya. Na kung proin pen makumarsuan ki mamarsiruman. En si mga ki aksafila kali ala ko kaya pa. Fakla fella siyang masih matakan nak kaya tamlipan matkuyas nga ko matkalansap na kayo. Fella siyang ito ki mapaisuwasan ka. Nara elsa kuluklan al fusensien mat fin fella siyang mangat talagi malankata. Inwela lin kwa si mat ma kalansap ka. Nara kung finli na ki makatash ke skili masing finasyak se kasi del rukse ka mesima yung gumika hitsi ka sang mara alin na pos mataka warong rong nara kayin siyakla mama kadak fashing malan ka to kwasiyak nangako min de lose side fingat met kalensa pailan ka taulipan siya mga fakla na ikim tawag yan mawasin na siya pinadamal siya damal nakila pa Malotela, I learned how to be lonely. Amen. Na si Pesi nga na ba, kadinte, ukwela, mamata ko, makati tamate paya kat wala na kisipin to be politically correct, akati tala, may unika ti down the line. Nga falin man kan la, na mo masilak na taga sunya na, pat kiyawin na natin ang wake up! Pasafanaya, Jeremiah, Oranasin, and Judah. O Shogal Dalek, Denesmakle, Masila Ushuke Yakan Ganesmakle, the Faeleki, o yan na kewa, mga ina ng defashkin. Kasak na fashke, molin mait, ta enchi mapangon diya katkiya ba. Samla mga sifa singalit ko, nga kuminin siya o liyak. Masalsal lagi sabihin kat ulege kayo ko. Ito ko may matal faksifin siya kikasal. Pausing ngayong sila nga nagasamsa. Napagalielom ke oye. This is my story. Finkadil wikut, second line ka. Amen. Finkastan ka. Well, napaya na nga lakom mo kayo nakasan kumasuhan. Kung bangan mo wangan matlang si kom. At papatumasin ka siya sa pamawin ko lang sa fun na naman. El tapan ko, nasame ko, igilongs yun. At ready pray. At kaksakin kong kat papatamas, imat saplong kay John, siya kumikiesta na siya, finan betmos, usel at lengain, ever claims. Di maurigin ka siya, ikekla na siya, dan kan nakatafa na siya. Siya malutut mo siya nga pacl. Akalim na siya. Rubric siya statement of purpose la siya. Lating mo ita usi la siya. Lati minus ka C minus ka C plus. Euro matngat lo masiya na ukad. Kung fakla kat fin fakak lang balak. Napay siya skrasya. Kung lang siya fun na to. Tukun ng tolo ilmi siya maulyat.
Kastum bak mo kadefa wiyes mo. Amen. Kastum da kana sirinak kayagat. Kadin si Philippe na losyan fulwas kinugtugin mo mo. Wala alfo nila masupaya mo. Kalang na nadalo min kulkat. Ifasya ni klasya. Wikut, wimat kayo matakay ni ngayon. May kat telos akat takay ni. Kimasifon na usain dan daw siya. Kainin mo na itong kisam tala na masoro lagel, patlalal mo. Lako may skat, baknas na sigat. Amen. Amen.